Dragi gledalci, javljamo vam se iz kuhinje restorana Alaska Barka na Ribarskom ostrvu. Sa nama je kuvar Vlada, dokazani i provereni mađioničar kuhinskih čarolija. Vlado, šta spremamo danas? Dobar dan, danas ćemo za vas da spremamo punjeni file sa pršutom, sos od kiselih krastavaca i pečene paprike i imamo pješan krompir kao prilog sa želijem povrćem. Stavit ćemo tiganj da nam se ugreje. Stavit ćemo i ovaj drugi. Onako jedan lepši komad filea, svinjskog filea, ćemo da presečemo na pola, ali ne skroz da ne dobijemo dva dela, nego samo da ga otvorimo. Samo se zaseca. Samo se zaseca, da. I njega ćemo da malo izlupamo, da ga raširimo. To bi sasvim bilo dovoljno. I punimo ga pršutom. Inače, ovo izgleda malkica suvkasto, ali sos će mu dati sočnost. Njega pečemo samo sa pršutom ovako. Malo ćemo samo pobiberiti, bez soli. To je bilo to. I prekopimo i dotučemo ostale ivice da ih spojimo. Stavit ćemo suncokretovo ulje u tiganj. Zašto se u ovom slučaju ne soli? Zbog pršute, što je već dosta slana samo po sebi, da ne bi preterali, a i sos koji budemo napravili i kad ga prelijemo, bit će isto slan. Biće dovoljno. Da, tako da njega na laganu vas stavljamo. Za to vrijeme ću da pripremim malo želijem povrća. Tu ću izmiješati malo suncokretovo i malo maslinovo ulje. Ovo smo unaprijed već pripremili. Tu imamo seckane tikvice, zelenu, žutu, crvenu papriku, šargarepu i prazi luk. To je jedan od redovnih priloga kod nas u restoranu koji ide uz maltene svako jelo. Mogli bi se reći zaštitni za... Pa recimo tako, da. Čini ga da samo malo prodinskamo, malo soli, malo bibera. Njemu ne treba dugo da bude spremno, što je već sitno seckano. I da ostane pomalo krskavo. Tako je, ne treba da bude onako kao kaša. Sad ćemo da pripremimo sos od kiselih krastavaca. Njih ćemo tanko na želijen da iseckamo. I pečeni file paprike. Isto tanko sečemo. Izuzetno lepa kombinacija uz ovaj file. Šta još u sos? U sos ćemo staviti neutralne paprike, začiniti sa sol biber redovno i stavit ćemo malo seckanog pečenog lista. Ovo ćemo isto malo staviti u kombinaciju maslinovog ulja i suncokretovog. I sve ćemo stavimo da malo prodinstamo. Da pripremim malo pečenog lista, jer će nam trebati za pečen krompir.
Uzeti još malo, za svaki slučaj. Znači peršun kad sveckamo najlakše ga onako, što se kaže, zgužvati, nabiti u kao neku malu lopicu i onda ga možemo sitno lepo isveckati. Da bude dobro. Da. I povrće se polako dinsta. Onda prevrnemo file. Malo s druge strane. Malo s druge. Kako već lepu boju dobija. Nije potrebno puno da se peče, već smo ga dovoljno izlupali. Malo s jedne, malo s druge strane. Tako da je komad mesa tanak. Da, komad mesa je tanak, da, ovo nije file čisto meso, nije protano nekim žilicama ili masnoćom da bi trebalo duže da se prži. I sad ćemo uzeti barni krompir. To smo već ranije pripremili. To smo već, da, ranije pripremili. Krompir treba duže da se kuva, ali opet svako od nas to zna kako najbolje uraditi. Malo ga izmiječimo viduškom. Ali ne sasvim da bude pire. Ne, da, nego ostanu malo veći komadići u njemu. Njega pripremam hladnog. Ići će lepo u sve. Može i topao da bude, možemo da zagremo malo maslaca. Dodamo bareni krompir. Samim tim ga i podgrejemo na taj način. I onda sve zaklinjemo istim postupkom kao što sad radim. Malo bibera. Malo soli. Dodat ćemo malo maslaca. Sve lepo izmiječimo. Da vidimo kako ostalo napreduje. Povrće je skoro gotovo, sklonio sam na laganiju vatru, da nam ne izgori dok pripremamo ostalo. Dodat ćemo malo peršuna. I do ovoga ćemo da napravimo kao male knedlice. Sad šta ću uraditi? Uzet ću malo ovog zagrejanog ulja i sipat ću u krompir da se lepše sve sjedini. Ovdje dodatnu aromu od paprike i krastavaca. Ovdje dodamo neutralne pavlake. Malo soli. Malo bibera. I na kraju ćemo dodati peršunovog lista. To bi bilo to od sosa. Jednostavan sos. Umjesto neutralne pavlake možemo napraviti i bešamel sos sa mlekom, maslacom i brašnom. To se pre većinom i koristilo dok neutralna pavlaka za kuvanje nije došla u sve restorane. Tako da sad maltene svi većinom primenjuju tu neutralnu pavlaku. Ali zamena za sve uvek postoji. Peršun krompir je gotov. File dobije lepu boju s druge strane, malo ćemo okrenuti još ovako bočno.
Sa svake strane da sa svake strane da porumeni. I krenut ćemo sa pripremom tanjira za serviranje. Uzimamo našu standardnu dekoraciju, Aggetto balzamico redukciju. I ćemo samo da obeležimo tanjir sa 4 tačkice. I napravit ću male knedlice uz pomoć kašika. I reći krupu. Malo vežbe, nije da odmet. U početku su i meni isto ove knedlice bile svaka svoju politiku vodi, ali sad već bitno je samo da imate dve iste kašike da bi oblik bio identičan. Sila još malo sa druge strane. Još malo pavlake. Još malo razreći. Tako je. Tu ćemo da dodamo ostatak pesanog lista. I to bi bilo to. Stavimo željenicu. Nešto je gotovo. I da ga stavimo ovako na sredinu. I prelijemo sve sa sosom od kiselih krastavaca i paprike. Kasnije ćemo i da vidimo kakav je ukus. Znači ravnomerno rasporedimo po cijelom fileu. Lepo i primamljivo. Lepo primamljivo. Nadam se da nije bilo toliko komplikovano danas, a? Ne deluje. Šta vi mislite? Punjeni file sa pršutom, restoran Alaska Barka. Poštovani gledalci, evo nas u Alaskoj terasi restorana Alaska Barka. Vlado, uživali smo u gledanju pripreme ovog jela, sigurna sam da ćemo uživati i u ukusima. Nadam se da hoćete. Jedan od mojih omiljenih jela. Videli ste jednostavnu pripremu. Nemojte da vas zabuni to što ja sve kažem jednostavno, već sam navikao da radim sa ovakvim stvarima, ali nadam se da ni vama ne bi bio problem da pripremite to kod kuće, a u svakom slučaju mi smo ovdje uvijek za vas. I uvijek ste dobrodošli. Prijatno vam bilo. Prijatno.